салому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канал. имрӯз 19 октябри 2022 чоршанбе бозори молбозори якуми часка. ҳавои борони якчанд зам хел боронҳо мешуду. бозор гуфтивая ки ҳаво хунуку бозор аҳворам хунук. дар бозор гов мол нест ку бар дӯсто ки ҳар вай мепурсанд ки чо карди бозор сиён кун. бар дӯсто меоям барои ҳамин наворгирӣ. ҳамин бозор чизе ки бошад ҳавае барои шумо дӯсто пешниҳод мекунам. дар ҳамин рӯзҳо бошад рубли русӣ баробар аст ба 160 сомонӣ. боло баъри шумо андаке аз ҳамин гов гӯсолае ки ҳар чи ки ҳаст аз онҳо навор мекунем ки то ин ки дӯстон бебаҳра намонанд аз ин хел ҳавоҳои пур аз обу лой. мана бозор хело пур аз лой аст дӯстон. баҳри шумо бо ҳамин дар лойёро нигоҳ накарда умда аз ин бозоре ки мол надорад навор мегирем дӯстон. мана дӯстон бо қачир бозор 6500 арзиш кардаги аст бо дорад. дар бозор гов мол нест дӯстон. мана хеле дисодед бозор холӣ аст. гову мол пур аз лой намешавад. ин зимистонҳо камтар душвор будааст. бо маҷбурам мӯзача харида ба бозор омда барои шумо дӯстон навор кунам. ане бохир бозор 18000 сомон ба надодааст. инам боша баҳри шумо обулой нагуфта омадем. ане бо қачир бозор 100 кам 7000 сомонӣ фурӯхтааст. 100 кам 7000. ҳамин ду бо қачир бозор 16 карсаст. андар якдигар надосод яъне дорад озери ёли ҳай. мана дӯсти азизи мо мисли ҳамешагӣ ҳар бозор бо хоҳии гӯштир мебиёрам. ин бозор ба нешуман ино чанд чи кард? 61 кушта савдо шуд. 61 савдо шуд гӯшта? Кушта. Кило баркаш а? дӯстон 61 кило баркаш аз савдо кардем. замок шудаст. мумкин нафса кунед бачаи Россия тамошо мекунанд ина. замок шудаст. кушомаш дар боруни замок шудаст. ҳар рӯз мо тамошо мекунем. ами шуморо дид. шумо одамон сиён кунем мекунем ба. одамон сиён кунем. мана дӯстон ин боқаи сиёҳ 11500 кард. ин 11000 кардаги аст бозор. дӯстон ҳар чи бозор 18000 кард сарҷамида. мана дӯстон бозорҳо аки зимистоно хеле барфу боронӣ мешавад. шахсияте ки бачаи дар маналит кор мекунед ки як ҳамун даждавӣ кай кунед дӯсто бо теги боронанда бо барои шумо навор кунам. фаҳмиде? ба ман як карта мегузорам дар ҳамин наворон барои паддишки канал ки ҳамин расхода раҳ рӯ шавад. агар 100 мимсум мепартед бо манам мотиватсия гирифта барои шумо дӯстон навор мекунам. ин ғуноҷин чанд шуд? якти зоидигими чанд шуда? 6000 гусодам магазинча. мана дӯсто баҳри шумо боруну барф нигоҳ накарда омадем ин бозор ба. баракиёванд дӯстон. зиндаву саломат бошед. морам худо хоҳад гуфтию рӯсаи закругляемся.
این 6 ماه بغض بودش صاحبش 58 گفت داده 58 چمه من میگود جای پول برارش 58 گفت داده است آنی اوچه بچه بزرگ 7,500 کرد دوستان 7,500 کرد بزرگ بیچاره گاوه داخل باران دست کرد بره ها به داروگی 5 تا چند تا که اینترسوا نمینیم بره ها رو نرخوشونه نیست بره در بزرگ یک چطوره چندش کردم آجی 2000 سامان کردم من خاری کلانی بازار همین ده 2000 سامان کردم بازار خواهد بازار از دام گفت بازار گیره زیاد کنید خرید همین سگم من رای کرده ششلی خر گوده یک سری کلان خیلی اونده بوم کشی داده ترسیدم من دوستان باران دیده یه هواها که من بعدم خیلی در هوای بارانی میشه بازم یه بار دیگه میگم بچه هایی که در منالیت کار میکنید در امور رسیه یکون دشدوی کار کنید دوستان برای همین هوای بارانی پوشیده امی من دوستان امی خونوجینچه امی گذاشتم که من ترسوندم امی سهر گذاشتیم چندش کرد بازو این من روز دیگر 36 خریدم 36 نرخی نقصده این نمودش از آخی باش اینم میکشن خوب این بر کشتن همته برای کشتن بیچاره اوجی بخور فروخته؟ چند؟ نه بهترین اوجی پولش به برکتی خداوند من دوستان باقی سربلند خانواده باشه این هوا پر از باران شده منم از او برو آمدم من راه دیگه که اوش کنم خداوند همه را نگهدار باشه